Ki pa me tu ni tha the bridge human rights violation chung chang thu sei khom thei dinga phan man tam tan hen pi ji in pu Chonlalpaul General Secretary Northeast Chapter na WHRO ang chunga ki pa thu ma se penen khain sein WHRO hi aha ki het bi nai hi na a function dan hen lang ipi yong Oh, ji chun pu Chonlalpaul nangin WHRO a function dan le anato ho hi sam khat nang ma self introduce to go ma nanato no ho jong MEP henai lo tam ta ding hi ji chun introduce hong ki bol chun ki pa mente oh, cái bảo mê cái im mà hello pen tu ni qua Bruce ni to bang chan lo pi ta mai ni hin chan sa za lubin ama Spain in pathin chunga ki pa thu ka sein chating le anina Bruce the Bruce de lam kai ho chunga pathin min ki pa thu ka sein ke hi ai le kamin lung ke hi chun lal por Kipgen kitin e kaloi ho kol ho in si Kipgen ki he ben na si Kipgen ke hi si Kipgen i ti bin ke hi kong xây lịch là hàng gam hi ai lệ tuy lang cool Tamenglong district lang hi tuin kanu la kapate om na line het diu hin tui phai se yang tui phai bana acha se yang tui phai ka palin te ko sa do na hausa na hin cha ko cheng hin la ke cha mi li la thum pen ka hin no pen thi zen in ka da la in ding le mun chum chuma ka hu sa in to hi family Mizoram scholarship ma ko mo bin na pathian lung sin ajalin ziyong kanitan cha thum kanin pasal khat an me ni kanin kapa dam lo zin kapa hi bon tv na bin ale Chonlalpaul district hospital la kan zenobin ale ajen lo phenobin refer abola bin ni gal ki pat masang je ma che nim sa kan zen hin ale Christmas mga ka hung do lew Christmas mga ka hung do ka kalen ki ka ba gal hin na in Chonlalpaul ki jen thelo phenin Mizorama bon tv ka ga janin pathin lung sin ajana ma hung dam tai in langa ke nung le kita ke temporary mai maya hi scholarship ma hi Mizorama ka hin na kunung le kong kinung le kiting hin WHRO chung chang hi hin soing katin ke hi General Secretary Northeast Region World Human Rights Organization kitin it's a state gate hi kabet ko hin na ke jong hi tila chun human right hi kana jaw khapuin hi jong le tu chung gala ku na hi inam mi te human right violation hi event nai le kapuna ma zengin ke yong pathina tong khat ka hin na ministry of India hi international ministry kanang in charge ka hin it's an human right violation event na le kanam mi te kapuna ma zengin hi le it's an tu WHRO chairman pa hin azolin tung zawin lang Manipur issue jong isai hom de he na in sai de tizin edu ke jong pathian thu to yang kitu mo na khe lo zin kan zawin WHRO hi headquarter hi New Delhi muna hi in tingle lam kai 17 countries are time Europe Belgium ma jong government in Belgium government ang registration ki bolin Indian government ang registration ki bolin tingle UN civil society branch ang affiliated members ka hibin na tingle lam ka hi banoi pumpia hi jathum le som ki leaders awomin members daw ba na som ki awomin itu tingle ni Manipur jong hin chairman General Secretary, President, District Coordinator, the member is Omin, Gohati as members Omin, Asamang Eho Sang Morris and Omin, Mizoram member Omin.
tai na Hmm. it is to kyo WHRO hin WHRO in people to we fight for justice and peace justice le peace cham na doi in le justice ta vanui ki vai hok ting ti he kyo no kana chi pi kha in cha ting le disable lama kenga lamzo thelo hong wheelchair ho ko homji bin na Hmm. New Delhi ho a ting le walking stick ki tong ka homji bin chapang not be educated ngai chama ma education thelo mi ha sa mi ngen theo not ta pen siro ta ka homji bin na Hmm. a seminar jong hi after 3 months ile seminar ka nei jibin 2 December de ten le jong in New Delhi IIC ki tin India International Center una ko seminar plus award distribution Global Peace and Humanity Award 2025 hin December de ten hin ka nei ki diu hin na cha hi cái dòng invited cái hin như là lắm cái họ invited cái hin cái dòng Manipur trung trang human violation hi speech Canadian paper presentation Canadian cho tiếng là global Pathen là Global Peace and Humanity Awards 2025 hi cái dòng hạt ấy bị điều hiện na thì human right World Human Rights Organization đàn chống trả cái sự hiện tin ya hết biệt là cái dòng cái dòng này nhìn cũng hi bản 2024 na cái dòng bản này Occupy. Kipa me pu Chonlalpaul a hi le Manipura gal na chung chang tho ana specific nga ga sei dile e ho ku kite human rights violation ni ti khela sang thei ta lo din mun he na ele hi china chunga Manipur context a hi e ho nam khat hi na wa ni to bang thu gen thei na I thu ho na chi ho chung chang tho a he WHRO hin tu ni chana hi I to bang EPP apan na la wa EPT ki thopi na ai lo le EPT na fight yo ham ti yang chu nana to ho chu champat nen se la pe ki no ये के पाव में WHRO hin social media ki ho thil hi ka the thang pu bin na hin na e ken ka sai ji in kalam kai chan kom pi ho koma the great leaders lam kai len ki hin action na be sa de na action na be sa de ti kana sai ji pat so hin ichen tu chung dalu human Manipura human right violation hi ito mga human right violation hi ngay daw he country agam khan in citizenship nei mi khat ai la nei nam mi te itia foreigners ai la illegal migrants iti ho elom le tha chibit ning kiti hi banoi le sela phalo chu na e chun kyo jong aku in bot hi chan chu ka bolwin ka pangobin ai Northeast General Secretary hi na in President nu qua President nu pun lekha na ki thonin ichi mấy thầy tên cả năm mi te abor sit danu nu me ho i rep biovin tiếng lệ cả lo lo e ki tan biovin cả inu e ki hal ha biovin cả khu e ki hal ha biovin tiếng lệ Indian Constitution dan pino ya in apal ipiti umam tire apal lo freedom of religion so miosin adoi doi pathin ki holding na chỉ giống như là freedom of speech again so those see human right those see violation e bor biumin tiếng là câu in ho giặc thum lệ som hum dal he ki hal ha biumin hi chi human right violation na sat in me le kan e bor hin hi chi action ni la biumin dang cho na ba na me thei ten chen compete nga e tui ta lo ba hi le ki ho da i solution mam na solution khat bia chum ni ai chu buka pa te aku na British te gal kana no win tela British kana fa win Indian citizenship hai ta kana nei win ala tu in ke ho hi foreigners even refugee po even immigrant po even illegal immigrant po even hichi le na le Indian constitution dan pi to ke tu po ye chen khom pi dinga e tu ta lo wa le
cái họ ý thì mấy thầy tiền to cắt chèn com và Manipur ai có khom thì điều hầm thì chỉ có khom thì tạ lâu điều hi diễn solution khác biệt ni bol biểu lang political solution cái bui non phani sa biểu chu ni bol biểu SA ham SA with UT i chu kana min phai na nghe dân lệ khác kana thoát đến và thiên gia lên cái lệ thoát chu agasungin president nu koma a president nun jong a to kom pi ho koma MHA Minister of Home Affairs ho koma for what abort sa in na hi chan chun information ka dongin hi chu tu chung Manipur thil so aku na hi WHRO in thangpung ta wang hi pun gu a agu a hi chana chu panan kila hi chu ka ga sui do nom he cái nó xây đàn số cái team mình ai vàng mi pi hin result hin na cái muốn nó cái đấy ya chu tu company hung wa lang ta human rights lam ka yong tam ta in yu aban le adang dang ho chu sei da len tu ni la chu a topic dung zu in human rights tu chu sei len i chan gia e ki bol nu wa jong tu chan gia perpetrator so ti ta te e bol gen thi ho khat sa jong am dan ma te ka na banga chu biren sing bang chu audio tape jong viral chu na ale he chu san ge to bang evidence ki ne hoya ipi tidana tu chana hi justice hi ki mu thei lo ham ai lo le minority ding ai justice um lo ham ti question no hi ki do thei in aban ting le ken to nang ga do nom chu WHRO lam kai khat hi na din mu na ko na na ve na hi le to ai ho di thu naw le justice imu lo to delay ki bol pi to e ki het koi le ho hi chi chunga hi WHRO and EP a bol thia EP ti state la ni ti wam EP action plan na nei wam e chu chung chang hi chairman pa to yong khat wik ke ho honin lekha EP le amas pena president nu lekha patin lang ke phala chu ni form naw ti che hin na laman la form te ti chu chunga hi seminar la jo hi ka sei ki ti hin na December 10 hin seminar la hi paper presentation ka bol ding ai chi thu hin na sa ta action la ding dan hoi ka sei kin thu hin la ke ga amu da na hin vanui le sin in tu lai vanui le sin ibn ala justice om be ta pun na justice he om be ta pun tin le manipur se ti dau vanui pun pi be na le justice om be ta chu ate kanin Myanmar ho bang so na gal ta chu ama ho la ma ho ki that tu ba human right violation ha ma ha chu na Burma ho bang na ai banga UN non kam khat jin sang tu ni na ya thu sei lo chu ai be nai le pu na om dan ku na chun justice le peace tu la hin ban ni se na samma ma jingin India se Manipur se ka pun ke wan jong man support hi chan chu ka ile human right ki chun pressure pi ding ikit hin action la chu e ki lo jin na pressure chu ki ha pi ma mai hin ba a hi bangin action la ding chu government Indian government hin ama hon action ila pi dio hin e bol thi chan chu we try our level best ka level best chu ka bol hi hi chun ama wang action la ding chu Indian government hin ama hon ipti decide and bol di hom bang chu ke pun ting le inam pidiwa zong Pathen lung sin jale president nu koma school hospital homeless shelter en la lo in lo ni lo sa pi ding or as of orphanage som nang hi nabi charoin adisna kanami te hin hi ka bang facility hi nei pi ngai ve hospital ho yong ka nei pu ve na hi ho yong chu president nu le na chiwang hi order zong asu tan donor secretary koma for one and ball with action na api de tibin donor secretary and chief secretary pa koma le khan to kidin action na api de che all that o metin ke yong copyright in bibin na to a he inam mi te nga hi jong hi na sa ta pressure ka bor jing da yin adang dang chi hi in the low nei lo in low sa pi ba ile human right ki tu dan ki tu hin na cho chana right to hear the right to educate right to life to human rights til miem khat chu right to live in safety miem khat chu in a mom ta cheng ding
hình thế thì human right hin e chun ki hon hospital on hoyong kan e jo provin hospital hoyong ni bor bi win ti chu e president nu koma le kha ne ki thorin hi chi action kala adiu he cha ti win le kha jong chu an reply win kinep chu thobin baba na jong action hin la adiu hi ka kinep bin na aja nga chu ki ho hi press lo pi ki hi win in la action that in Indian government hin ama hani pitian boli ham pans pressure wang pi jing ti be tu ang December that 10 in seminar la he ke ho wangai pum pi a WHRO leaders of ke su kim ma di wa he ke ha ai pi again na I cha jong he na sata Manipur chung chang action ala ati pressure ha bola bowling tu ka sei gun hin ka ti gung chai tan na kan do dan chu action lading chu government hinan te jong le kan do dan chu EPP nang chu athing sela chu toy ki hebe elwin nang na se banga chu social media ho ka ki pin to we na ti chu nge ka he thim na I jong le mi pi in chan chan hin pan la wi ti chu he theina dinga chu kan do hin na an na ge na gel khir pi da in lang ala to hi kan do ki nom chu direct victim ho hi ama ho support na dinga hi ipi plan na ne na bol kha sa ta mai lo le na bol nai lo wa masanga ipi plan na ne wa ku ki victim so adinga hi ipi ti pan na la wa hai lo le ipi plan na ne wa wa ajo ka sei ma banga chu human right ke wa to charo hin fan ki nei lo hin na fan ka nei bu bin Egypt government ko ma hi chini bor pi bin hi chu bor lo bin hospital ho ai lam le homeless shelter ne lo ne lo sa pi bin relief center la mo ki thu pi bin ti khal chu kyon sumla pa ya ki thu pi thi pu bin ama wang Indian government ko ma bang chu hi chele kha chu ki thona hin na ting le hi tim seilang human right ki ti hi justice equality bon ke ya mi him jung ti WHRO World Human Rights Organization ni akituk chu nang nei thei nang kol nang naga nang kuki ya hian tum lo hela justice equality ta na to ding ki ti hin na tuin ke WHRO General Secretary kuki ka hi mana chu kuki te na sa te na support in tin adang ho human beings adang ho chu neglect in bowling ti yong human right to ki tu be se lo chu human right na chu na chen ke hon World Human Right in ku ki te se ka pan pi wa na ka te ka not tham wa mai thei te ka not tham du ki tiang tu khile thei be se ho amang ko loi zo ar ki ho ku ho chu ti le e ho ading mo mo ki si me hi ka ti na chen ke hon bang chun bol thi chan bang ka bol ma man fan ki ti ho ki thu pin ho bang chu lang khana par ke ma personal la bang chu thil ga si mi la in bang si to dang ka tin thil izan ha mang ka bol na na ka bolin cho chu mit social media bang ki sei do dan tin es general secretary hi na dalin na ai ang sen ta langa kuna bang fan chu lo he ai do dan chu them khat na on confuse ki on confuse ti da na hin dan WHRO na dan chu specific nga khat len tu ma na to ding ti chu hi hin dan chu e ho chu tu le tu chu victim si hi ji wa chu ho victim so chu ki gel kho jep te te hin na dan chu za jo si chu equal treatment pi di hi jong le victim so chu dan chu priority pi ngai ma sa hi ji ji a chu yo context a chu kain do hen le chu nge ken jong khai thim ta nang jong kain do dan chu ne thim de ka ta sa ne aban na chi ki tin aban na kain do ki nom chu WHRO ti teng le award la hmilu tan na le si international boundary hin khel ta en na national boundary in Khilitan WO zauta ji acha or WHRO a hi ji chunna ai international stage ti ta te international platform ho a chi Manipur issue hi ichana na pu do ta wa Manipur chung issue ho hina okay ta bang ka chi pu ni no le chairman pa ko mo chun Manipural ko thil su ho iza ngam mi te ki su ken thi da na sa ta bang ka soin tin le UN ko ma jong le kha thon hitin tin le UN in jong e het UN lang action la hen ti chu kana min pha za min na hila ke pu na chu north east hi ji chun lam kai ha ko ma ga request hin
ama na sei chu EP zong le i mayo sim dan an ni dan hi all la i ho phot nga yu hin ama se pen na president nu eno na prime minister ho koma le kha thot phot in lang i cha chu action ala alo wa hi le bang chu UN ko mang thu the he na ama wang Indian government ko ma imacham ki sui nai lo hi la ama ho chok khela thilga bolding chu i ho dan tu ki tu pui ati chu ye chun ati chu a chairman alam kai lin pen chairman office ho in e langa UN langa lekha thot ting thi eja adom ta lo ji chun ken lo kaha sui buin hin na ama mang chun e president nu ko ma lekha thot povin thot in lang ki cha chu action ala mo lo wale mabana step laute na ki chu asoi hi tu chung December det 10 lehin ka soi pom ding chi thu jang hi na sa ta ka soi bu hi Manipur chung sang mo mong thu hi na e chun an yu international level la bang chu ke he do lim bang chu e i ma cha bang chu ki bol pun e chu chairman ho lam kai pin asia anum lo wal e pa North East General Secretary mai chun dai nga chop kup ding chu ka dan lo na phal ki pun na kinla ama nyong mang chu nasata an gel kho la wang ne in e het thim piun chairman pan da nang pan hin la ding chu ken yam thobe ele enge akichi selen abanen na chi kit len ele WHRO alam kai khat na hi na nang chu north east region chu nang mo pu na hi na ele na mo pu na dung zu ya chu chi tu Manipur jong chu north east chung nang mo pu na sung hi ele chi to bang thil su ta gale tu la ki tha tu ki ma tu akyu tha nga ki kai na ta na ki chan ge ya human rights violate ki bol na mun hi nang le na team ho in visit na bol kha ta wa me lo le visit ding plan na ni yo visit ke ma as general secretary hin abang chu ibam gen the ha sa te kanan refugee am ho chu khat be be le dam lo ha sa ho yon chu personal tin ka ki thu pi tho na na e kan lo pen chu official visit a team ma bang chu office na nga ko na bang chu ahum nai pu bin na team chu ahum nai pu bin office na nga ko na bang pan pin le visit chu i ma cha nai pu a ke ma general secretary na bang chu Manipur ho hilom le i pan pi the nam mi te bang chu ki pan pi tho bin na office na nga ko na bang chu nai pu ele plan ti deu dan jong na sim lo ham ka ti dan chu plan tu chu tu December ha la ka chi thi ya ka chi pha la chun seminar ka ni na ba chu ke jong thu ka sei ding cha chu na sa ta Manipur ki thu pi ding dan le Manipur visit ding dan chu e plan ka bol ding propose ka bol ko hin na e chu ka sei de he tu December ta kan le seminar WHRO hi akipu do kumo ipi ka het kha be lo ji chon na lung se ten che ne chenen ka ti dan chu hoilai gam gama ipiti ti ki loi khom ne ya ipiti ti ham ti chon zo ana se chakling athing pui ka ti lo ben na ga ga het chip pe no min hoilai la to chairman pa ho ipp ho na chating le ipiti din muna function dan hong chu ki che selen nen se pi le chun phan te WHRO hi a founder come chairman ki tan tin na founder come chairman hi Jagra Sharma ahin New Delhi aum hin na headquarter hi la New Delhi hin office hi a branch hi Europe Belgium ma yong omin aki phu do ko mi la 2021 aki phu do hin na UN civil society branch affiliated members hin country som la sagi le 24 state na he member lam kai au mobin ke bang chu face to face ki mu pinai pon ji ke yang ning ko ma ka jaw kan pan he ye chun ka ki mu pinai pon tu chung seminar la wang ka chi la ki mu diu hin kin na government Indian government ang register ki bolin ele Belgium government ang registration ki bolin eho Indian government ani ti azok ki ho MSME Anytime Government of India CSR Income Tax Department to RFA 80G certificate ki ho ni abon che ke hi da be chara um he tela bank account ho no min bank account ni ka ne min
Alamban Charitable Trust kiti khat jong omin WHRO bank account kong kana yumin na 2021 a he ki put do he a ki put do chu 17 countries 24 state na omin na Europe ma pu Europe gam kum pya pu het khat omin vizai ma le kitin na ma vizai ma dingin Europe kum pya bet to le yele Supreme Court na advocate hong azaw ben member la tile DIGPSF retired ex Pum Chauhan kiti hong azaw ben army officer retired hong azaw ben na kipa ome kan do na chu ka het chit nom ji a chu kan do hen WHRO chu genuine lo thu a ka do he o chu nei ne tim pi na aban le to a kan do ki nom chu human rights lam kai khat hi na India government le Manipur government and Manipur crisis a deal dani ipiti na mu tin ke sei le zang penin Indian government bang in Manipur crisis si nasat na gyal kho poi ki le ki sei wal pun tin na eto even ai mo na thu jong hinda hen nang prime minister len jong vil kham no ai sa pugin a thing se la tu chu hong long chu e ho ko ma hong gi lo chu Mizoram inauguration kat ang bol chu na railway inauguration hong bol la cha chu an ho pa cha lam kai even MLA a BJP MLA hong ki mu pi kham sa lo chu ona taum tu chu kêu nam hi ka ngai lu ma in tin le kam ni ku ka ngai lu ka po ta ma jin a him bang human right ki ti chun human right to human right jing in nam thu i thu ha sei di yong chu ke nom po ni dong le ka puna thu bin Manipur it bang lom loma Indian country la zaw lo le bang chu ko ka sa he state chu na ama Indian country la na zaw hi da Manipur state chu il banga in la lo ki hau ta ting la ki thak tu ta ama bang nasat I macha prime minister pan kam khat jing yo sei lo hi ge la ma pu na chum thoi tua par gam langa mi jan ha thia hele wow Pakistan te ki san yo ka bu jing chula min nam ngai dan ka ti he agam ngai du dan a pen ti dan chuna e ho I victim si hi dan hi mi za in him bu chan dan in sang sagi ki chu mai lu chu ting le khu zani ki ti hong chu mai thu lo chu khu khat jong ki mo sim do jong lo chu chana ki bor gim ta ki bor si ta wa central government in ya prime minister pa na mit sa I macha thu sei do bang he ke la le chu bunan o me ti ka ti no me ke bang chu tiếng là concern hỏi nó sắp đến ý concern bồi đi vào chỗ cái mùa đó thế này và đi xem là ý họ nói chỗ năng là cái gì mà trái bồi MLA chẳng không bị họ riêng trong cái mùa bị nôm nổ chỗ ngày tôi lại MLA họ riêng trong BJP MLA tu bảo linh trong họ riêng trong cái mùa bị khắp xã lộ cái họ chỗ Việt Nam là bằng chỗ ý họ bằng hệ minority his ikam justice equality wang so be se ikam pun human right la to ka ma cho tu na bang me kinda khat be kum le hoita igam su enam su ka gel phal ke jan ka im thi lo cho ta na lam ka he lo ka nam mi te gen thi da na apu na thoi in la central government in tu chana ichi ka bor pi di ichi ka I khat di ba dang ki lo prime minister pa kha be sin sang nga jong cham chakhat uma e da na mang ke tau sala ale hicha ki kapuna kha chu hicha prime minister pa nga coffin ho ki san ila do ba mi kharin SA ka ngai chai tia asam le inui sa ki nu che ho ma thong chu prime minister pa hong pet pena chu na sat a I bonds ke ba chu SA sa diom ti ai le ehon SA sakit do buna dekhi ai ga chi vai e la ki mu pi nom no ale ahung sun suna chuna satan mi pi te chun SA we want SA
SA de pi do wala ki ho ipiti ka hin ku ka man du ham me he ten la e doi ta point ya hang sam ta sam ding hi lai wa mi khane sam no le ino do wang chu chi vi do ka mu chu ka pu na thoi ke ta ta e chen e ho jang ke la le e ho inam su hi begin be na le e ho jang hi central government bi ha e concern ai nom le pui pi ta ta thi dinga i mu lo khat ham ya ka gyal ji ko um chu iki tu lo da no hina e chen pressure ha ta pe jong le han Indian government in 18 ju na la ya e hon jong hi pressure jong ha pe se lo im chang i khat be se lo i be da le central government jong pu na i ma chai gyal lo plus e ho jong hi pu na thi be sa lo chu chi kam ka pu nai